Maphatsoe ya neng a tsebahala ka ho bua a sa lobe letho ka diphephetso tseo masolo a mehleng a ne a tobane le tsona mmusong o motjha ha ka a iphapanyetsa le ho bua ka maemo a mabe ao ba neng ba le ka pelentweng e kgahlano le apartheid ba phetseng wona. O rupeletse ho ba Sesole le Mekaubere e leng lekala la Sesole la ANC nakong ya apartheid. Ka mora ho ya palehong Uganda, o ile a ya fumantshwa kwetliso ya Sesole Angola le moo ho neng ho bitswa Soviet Union ka nako eo. Mopresidente ena ya seng a ithobaletse wa MKMVA e ne le motlatsa letona la Sesole ho tloha ka 2014 ho fihlela ka 2019. As president of MKMVA, he dedicated to the well-being of the members of Umkhonto We Sizwe Military Veterans Association and all ex-MK combatants. He was the close associate of President Jacob Zuma, a strong supporter, and someone who will be sorely missed in the ranks of the ANC and, of course, especially in the ranks of MK military veterans. Ine boetse le setho sa mehleng sa Congress of South African Students le Soweto Youth Congress ha morao bophelong ba hae e bile motsilo wa lebatowa wa MKMVA a kgetha ho ba modulasetulo wa province mme ya ba modulasetulo le mopresidente ka 2007. We have lost one of our own. We have lost one of the combatants of Umkhonto We Sizwe. But here in Parliament, he knew where the center was. Boetapeleng ba hae, South African National Military Veterans Association ile ya kgakolwa botjha mme a kgethwa e le mopresidente wa yona. Sena sa susumetsa ho kopangweng ha mekgatlo e fapaneng ya Sesole. All of us know Comrade Kebby as a dedicated liberation fighter, as a very warm human being, and someone who cared deeply about his fellow comrades and especially the community of MK veterans. Maphatsoe e ne boetse le setho sa ANC sa Palamente ka 2014. Sesosa sa lefu la hae ha se so tsejwe.